Riri mwaho wa mung'ethaniro urecurania no ukarirukia bendera ya kuranira giturwa kia president githurano-ini kia mwaka wa 2027. Amemba kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Kirinyaga nimeyumiritie kwendekithia Matiang'i kuneo tigiti wa kiama giki. Makiaria mwena wa Kiruguya matongoretio ni mwarimu wa Ngui wa Kabiru, amemba ya maugite Matiang'i ni akinyanĩirie ikiro cia gutongoria bururi. Ni twarega gucokia ciara, ni twarega baria twarumirwe na tutikubia atongoria makwibang'ira nda ciao tuyamba kuga atiriri mutongoria uria turenda ni uria uwiru ora Wanjiku uria uritumaga Wanjiku athii thibitari agakora ndawa si mwana wa Wanjiku engatwa akabewa mbasari etena muthuthukanio murimi wa Mwea mbeca ikuma akareterwa ciringi 85 agateterwa nigetha agurirwe mucere murimi wa kaua agakia kindu mubuko murimi wa majani akagia kindu mubuko. Magiukira thirikari ya Kenya Kwanza, amemba ya maugite ikoretwe ikihinyiriria Kenya na kwambatiria ngarama ya muturire makio githoini kia mwaka wa 2027 na nginya President William Ruto akainuka. Twere Kasongo umetujanyanyasa vya kutosha. Watoto wa Wanjiku wanaenda nyumbani. Mimi kama mwalimu tunaumia otoragira siasa no kwe ondo na binda yao neguko erethwa augite. Kwa hivyo tumekatana siasa za kundanganyika. Kirinyaga twibaririe kuoya utongoria na tutongorira njira yagereire no twambe twire atiriri. Na hari uteti wa Kirinyaga ni mokeire gavana wa iguru kuma na mieri yake ya ugakorwo uteti-ini wa githuno kia mwaka wa 2027 makiuga ni athanite matina meri na riu wageire gutigira andu angi utongoria. Ndagothi gucoka kuria seneti nigetha kiria warire kia Wanjiku tondu witagwa karia neme uthia ati ukeike ondetinyi ndungituika mwarimu no tuike headmaster no tuike deputy no tuike hendigaro no tuike kila kitu. Atigane na giti gia senator already twi maheanu ni kia Wangui wa Kabiru na ona tagirire ni gukwa compete tondu miaka 10 governor acokete kuga egucoka thi giti gia hau hena kaundu na ni tukwenjerera na twende kumenya gitumi niki na no tukiuge atiriri tutikire na urue tondu ni aturutira wira miaka iyo ni tukumobaraizia atumia muthenya wa kuinuka ri tukamuinukia na tumumagarie. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.